ант менен, кийимим менен оюнубуз башталат. Азыр мына ушу ак майдан көкбөрү тартыла турган жер мореке суу чачылып, аттардын дагы, өзүңөрдүн дагы шайдоот, жеңил иштегениңерге, ойногонуңарга шарт түзүп алалы. Ар качан абалтадан кыргыз элинин салты ушул, оюнда ынтымак, биримдик, бири-бирибизди сыйлоо, мына көкбөрүн эрежесинде дагы ушул бекем айтылып келет. Себеби эртең дагы бүрсү күнү дагы эле жолугуп ойнойбуз. Жанакыдай болуп аттарды капталдан келип качырышпайлы, кагышпайлы. Келиңиздер эми эреже боюнча саламдаштык. Алай жана өзгөн командалары ар бир оюн билесиздер. Көкбөрүнүн кийими менен башталат, ак бата менен, ант менен. Komiteti'nin ökülü gelip koysanız. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүн 6 оюн бар экен. Биринчи оюн жыйынтыкталып, мына экинчи оюнга алай өзгөн командалар чыгып атат. Салты боюнча могу көрүүчүлөргө, элге жалпы тааныштырып коелу. Өзгөн командасынан мына биринчи номерде Таштанбеков Улан Бүркүт деген күлүгү менен. Экинчи номерде Кулуев Марат Тада аттуу тулпар менен. Үчүнчү Ажиев Кенжебек Акбөрү аттуу тулпар менен. 4-cü номерде Токтомаматов Тынчтыкбек Евро. 5-ci номерде Акылбек уулу Элчибек Универсал деген күлүгү менен. 6-cı номерде Нурматбек уулу Нурболот Күзүр аттуу күлүгү менен.
7. Nomer Karimov Canıbek Koygürün. 8. Aytbaev Kıyalbek Sülüktoru. 9. Kudayberdiyev Tınçtık Baytoru. Jana Karakuş degen gülügü menen Niyazov Bayaman. Raketa degen gülügü menen Jumabek ulu Asılbek. Çabaleke degen atı menen Sayıpcan ulu Munarbek. Mına şu Özgün komandasının 12 oyuncusu. Haleme Alay komandasının oyuncuları. Valet attı atı menen Omorov Akjol. 1. nomerde İsmatilla oğlu Baymırza Akjar attı gülügü menen. 3. nomerde Anarbay oğlu Askat Sarıgaşka degen gülük menen. 4. nomerde Joe Martolu Baymurat Gökçal mingede. 5. Kojonberdiyev Muhammed Gökbet degen at menen. 6. Kumarbek oğlu Daulbek Orus degen at menen. 7. Aytıbaev Baybolot Kaysar degen gülügü menen. 8. Sadıkov Çıngızbek Kaşka degen gülügü menen. Göksalkın degen at menen Sıymık Rahmanov 9. Agon degen atı menen Almasoğlu Mirlan 10. nomerde. Apazov Azamat Malış degen gülügü menen 11. nomerde oynoyt. Jana 12. Sabıtov Maken 5 Kaşka attı gülük menen. Bugün 6 oyun uақытсын мына жерден бір эме кыскартып, ортодогу эс алууну 5 мүнөттөн кылалы, себеби түн кирип караңгыга калып калышыбыз мүмкүн. Жалпы 6 oyun 12 команда беттешип атат. Анан эми колдон келсе салттуу, нарктуу, таза оюнду көрсөтүп, эрежени көп бузбаганга аракет кылалы. Ардактуу көп көрүүчүлөр, ардактуу Алай менен Өзгөндүн жигиттери. Кудай буйрса сууну жакшы чачты. Сонун эле болуп калды дейм, Чучугулак боюнча тайгазандарды айланып алалы, ырым кылалы. Өзгөн командасы, Алай командасы. Аны эмесе көкбөрүнүн киминин коелу? Жылдык майрамы Өзгөндүн Алайдын жигиттери ат жалы колдосун. Амин. Байгелериңер кут болсун. Амин. Жараткан өзү колдосун. Кырсыктан алыс болоду. Кагышпай, сөгүшпөй, тебишпей, төлөйдүн ат майданын чаңын чыгарып гана 4төн жигиттерди оюнду баштады. Ай баракелди гана, келиңиздер эме. Алдын өстөй жыладык. 15 мүнөттөн оюн көрсөтүлдү. Себеби 6 команда ойнойт экенбиз. Эгер убакыт чоюп ийсе караңгыда калып калабыз. Ошон үчүн ынтымак менен, жакшы ырк менен, жакшы маанай менен ойнойлу. Алайдын Өзгөн жигиттери жараткан өзү колдосун. Мына буюрса сууда себилип, чаң кичине азыраак болуп атат. Бирок бул көбөтө менен ай баракелди гана, Кудай. Мына. Алдага түгүнай. Көк көйнөктү кийип алып, өйдөнү көздөй жөнөдү эле. Бисмилла. Hazır. Hazır oyundu toktottuk, kana kalыстын kayradan baştaldı. Öyle ulak delek içine geyken baldar ısık ötüp etken bu değil mi ya? Kuday koldosun kana ne? Bara keldi. Attar dikidik.
Çıkıp gitti. Atamdı. Başladı. Oyunun biterine dağı 13 minut var. 13 minut var. Gök tulpar mingen nomuru kança eken alıstan görünmeydi. 3. nomerdeki Acıyip Gencebek Akbörü degen ak tulparı menen mına aldı, jönödü. Tay kazandı gösteri baratat. Buna buraki Özgün komandası sala turgan tay kazan mına uşu biz oturgan bet mаңдайдан оң tarafı kana hop emne oldu. Ulak düştüğü nomuru kança eken salgan bolan. Kol götürüp koy. Salgan jigit kol götürüp koy. 4. nomerdeki Özgün komandasынан Toktamamatov Tınçlıkbek Евро деген аты менен. Ой, Европаны көстөй кетти ғой ya. Бара келди. Есеп açıldı. Жөнөдү. Appara keldi. Жасыл көйнөк кийген Алайдын жигиттери, көк көйнөк кийген Özgündүн жигиттери мына кайрадан Ayvara geldi buna. Жасыл көйнөк кийген Морек жерде номуру Ayvara geldi. Тети керек жерде кимеде каткандан нарын кылсы ургандай жулуп кетти окшойт көп. Ayvara geldi. Ayvara geldi. Bana 2 ulak saldı. Özgündün jigitleri 2 ulak saldı. Kol götürüp koy. Kana kim saldı? Kançançı olur? 6. nomerdeki Nurmatbek oğlu Nurbolat Küzür degen gülügü menen gelip mına 2-0 esebinde Özgün komandası aldığını gösterge getip baratat. Alaydın ortogo. Neyleme. Çok toktotolu. Tege jönödük. Oyunun biterine 10 minut var. 2-0 esebinde Özgün komandası aldı da. Ayvara geldi. Avaylagıla. Atçalı oldosun. Buna Alaydağı, Özgün dağı ата-бабанын салты боюнча улак тартып, торпок тартып, бир эле Кыргызстандын чемес, мына кошуна өлкөлөргө чейин таңаза болгон улакчылардын урпактарысыңар. Бара келди. Мына 8-чи бекен. 8-чи номердеги Айтбаев Кыялбек сүлүк тору менен бурап атат. Бара келди, мына кирип барды. 2-0 esebinde Özgün aldı da. Alaylıklar var mı? Kana iyi. Ana. Kalısın ıskırığı. Özgün bilesinger. 3'ten 1'i. Esep boldu mu? Esep boldu. Eğer Екіден бір улактын тулку бою тайгазандын ичине кирсе калыстын чечими менен бул эсептелет. Анда 3-0. Кол көтөрүп кой. Ким салды? Номер 8-чи номер. Айбара келди. Айтбаев Кыялбек сүлүктөр менен мына салып кетти. Эсеп 3-0. 8 minut vakit var. Bana geldi. Kalısın ışkırığı.
Алдыда ойнай тұрған 8 минут уақытыбыз бар. Кичи айлаппаға улақты штайлы. Өзіңер білесіңер. Жақшы, жазамамыға тартылбай, татнақай жеңіп алабыз. Дүт бары бұйрықтан, жігіттердің қаруысынан, аттардың күші. Оп, бара келді мына. Алда, 3-ші номердегі Өзгөн Ажиев Кенжебек, Ақбөрі деген атменен. Шығып кеттік, Мына ортада есеп саны 3-0 менен Ақбөрі менен Ажиев Кенжебек. Мына қалысын ышқырығы. Қайрадан четке кичи айлампаға. Ойлана, бұл емне торпоқ бекені, же килейленген улақ бекені ұлай, түшпедік. Башталды. 6 ой бітерін 6 минут бар. Мына 2 минутқа 7-ші номердегі жазамамыға мына 7-ші номердегі Каримов Жаныбек қой күрең деген атыменен 2 минуттық жазамамыға шықты. Ойыннан шықты, мына айлампадан шықты, ойын башталды. Құдай бұйырса мына Өзгөннің жігіттері мен Алайдың жігіттері жақсы ойын көрсетіп отады. Құдай бұйырса башқы бірінші бөлікті ұшындай, екінші бөлікті ұшындай болсын деп тілек қылалы. Мұның ойын деген ұшындай бір-бірін сыйлап, жігіттің күші, аттың күші, ана жөнлі маңдайынан шығып жоғыртын құдай сақтады, бұндай қағыштырбай алдыны өстэй жылалы. Бара келді. Ем бұға чайын ба ойынып, бір-біріңерді көріп білген жігіттерсіңер. Bir құрамда ойнап жүргенсіңер. Anayı at üstünde oynayan Alaydın jigitleri qana bir çamdap esep 3-0 menen aldığını göstey Özgön ketip baratat. Ana mına takımga bekem baskan özü дағы салмақты екен, ол баратқан номер қанша екен? Ким? 7-ші номердегі Каримов Жаныбек. Бұл қой күрең менен бияқта тұрады, тияқта Улан Капитан Таштанбеков улан бүркіт менен айлантып атат. 20 секунд бар. Жаныбек 20 секунд бар. Азыр мына кичи айлампаға уақыт бар ойын бүтеріне. Ay bara geldi. Buna. O aylampadan çıksa anda mesela ortağı talamay kılıp alalı. Alay Özgön. 3-0 sevimde Özgön aldı üstte getip baratat. 3 minut alık. Oyun ayaklarına 3 minut kaldı. Ana Ay bara geldi. Moreki Süllük Toru menen Aytbaev Kıyalbek Hayradan aldı. Bara geldi. Ay. Oyun bitörüne 2.
Алаңға қалбайлы, ережені сақтайлы, татнақай ойын қылалы. Мына қалыстардың есеп 3-0. Oyun bitirin 2 minut kaldı. 3-0 menen 4-cü nomerdegi Toktamamatov Тынчтыкбек Ebro деген гүлүгү менен биринчи улакты салды. Экинчи 6-cı nomerdegi Nurmatbek уулу Нурболот Күзүр деген гүлүгү менен экинчи улакты салды. Ал эми 3-чүнү 8-ci nomerdegi Айтбаев Кыялбек Сүлүк тору менен салды. Азыр эми oyun бүтөрүнө 1 минуталык убакыт калды. 1 minut 27 sekund. Ana Eğimi koyu vereme. Manasты тура ода токшойсуң. Кыялбек, кыялданбай, жөнө атыңда өзүң дагы мыкты экенсиң. Ой, Борекиндей капталдан какканда байлайлы. Oyun bitörüne 1 minut 58 sekund 55 52 aldaga tügünayı çekip ettin hadi. Canibek'tin malı köp. ...45 sekund kaldı. 42 37 Akırkı soңку sekundlar kaldı. Soңku sekundlar kaldı. Ulak жерге çıkıp kaldı. Gerek 20 sekund kaldı. Жиырма 19 9 7 6 5 4 3 1 bitti. 3-0 esebinde 5 minutluk tınığı 5 minut es alıp alalı. Özgön komandası 3-0 menen aldığa çıktı. 5 minutluk es alıp olsun. Para geldi. Егемендүүлүктүн 30 жылдыгында Оштогу Төлөкөнат майданында чаңдасманга сапырып мына Алайдын Өзгөндүн жигиттери жөнөдү. Өзгөндүн жигиттери чийинен чыгып кетти. Мына ортого тыштайлы. Кезектеги оюнду баштайлы. Ортада 10-чу номердеги Алмаз уулу Мирлан Агон деген күлүгү менен Алайдын жигити ортодо. Жана жашыл көйнөкчөн көк көйнөкчөн Өзгөндүн жигити номери Айбара келди. Ак бөрү менен Ажиев Кенжебек 3-чү номер. Ana. Kayakka oy. Tüzel Alaydı üstüne git baratat ko.
Oyunun biterine 13 minut var. 2 minut oyun görsettik. İyi. Böyle altı kattıgıday. Oy bu ne olgun ulak ya? Kileylengen ulak koldanılacakmış. Ana gitti. Ana gitti. He. Buna Özgön'ün jigitleri iyi. Oy. Teka salasın. Sen aklayı görüp al. Ayvara geldi. Buna törtten oyuncu Halay Özgön. 3 neresi önde aldı da Özgön. Mаңдайдан тура чыгып кактырбайлы, ережени сактайлы. Атка өзүбүзгө дагы ден соолугубузду карайлы. Үйдө балдар бар, келинчектер күтүп атат. Ата эне бар дегендей. Ана, моорек жерде жатмага такымга бекем басып алдына алып, 12-ci номердеги Сайыпжан уулу Мунарбек Чабалекей менен. Ayvara geldi. 4-0. Kim saldı? Kol götürüp koyalı. Kim taşladı? Kol götürüp koysamar. 6. 6 taşladı. Nurmatbek oğlu Nurbolat Küzür menen. Mına usu menen 2 ulak taşladı. 11 minutluk vakit var. Aldı da oynula turgan. Ey Bali. Kayran özgöndüktür oy. Özgön gürüşten ayda bastırıp, maylı bulup yiyip, erteң menen gazdalgan suudan içip kelegeniz koşaytı. Timele birinin kolundan biri alıp, jakşı ketip baratat. Hazır hem kayra. Yey aldı. Alayak күрөң менен Алайдын жигити түшүp kaldı. Ana kayra. Ana iyi. Oy çiğinden çıkıp kettik. Uyuşturucular, at maydandın kızmatkerleri. Hazır mı oyun bitkenden keyin koldan gelse mo çiğindi. Apilkanı sebep koyulu. Dayar bolsoңор. Sebebi hazır mına görünmeye kaldı. Keyinki oyunlarga dagı kичине kıyım olup kalат dostlar. Жазамамыда турган 1 minut var. Номер канча? 2-ci номер. Кулуев Марат Тада деген күлүк менен 2 minutluk жазамамыда турат. Калысын чечим менен. Ana Buna emi. Kana. Ana. Çimir. Hoppa. Kuday saktasın avayla elin ayındar. Kakkanda avayla. Ana. Ay, Özgön'ün atları jönle atırılıp günüştеген atlar okşaytı. Alaydın atları Vysokogoriyada köptön köbürök jegen atlar gelip alıp kичине ысык болуp atabı ya. Ana iyi. Oy ırgat, ay bara geldi. Kol götürüp koy, Alay. Nomor kança? Kançançı nomor? Erkek degen nomor beken, je ekinci beken. 2. İsmatilla oğlu Baymırza, Akjar degen gülügü menen mına esep 4-1. Oyunu bütörüne 6.
Ana. İyi. İyi. Dağır taşlap koyucu gana iyi. Dört yarım minutalık vakit var. Esep 4-1. Aldıda Özgün. Ana iyi. Oy, buna Көк көйнөк жөн өзгөндүк, жашыл көйнөк алайлык жигиттер мына кичи айлампада ортодо бири-бирине алганга шарт түспөй атышат. Экинчи тайм бүтөрүнө 3,5 минуталык убакыт калды. Ana iyi. Alay menen Özgün oyunu odat. Ötjana iyi. Ana baratadı. Salındı. Kim? Номер 10. Niyazov Bayaman Karakuş деген күлік менен мына Özgün esep 5-1. Oyunun bitörüne 2 minut vakit kaldı. Esep 5-1 Özgün komandası aldı da. Ay. Oyunun soңдорuna 1 minuttan aşağıra vakit kaldı. Esep 5-1. Bir minut vakit kaldı. Bir minut vakit kaldı. 39 38. Sekund vakit kaldı gana. İkinci tayımın bitörüne 19 sekund kaldı.
oldu. Ey Tanrı. Ortaga. Ey koya turla suunu. Oyun bolup atat ey. Ey suunu koya tur oyun bolup atpay. Tüy dağına. Ey su çatqıç. Mes sağa. Bayaman Niyazov Karakuş deyen gülügü menen özgün komandasından Manastın ükesi akası 5-1 esebi menen özgün aldı da ana 12 nomerdagi Sayıpcan oğlu Munarbek Çavalekey degen gülügü menen qaraçı mına Çavalekey deylar beri uçup atat. Tayqazandın jandan ötöt. Hazır mına ulaq içine salmaqtulken aldığa öngördü. Arkasından Alaydın jigiti takımdap jetti. Kuday saktay bir, kuday saktay bir. Qaraqla çey, uşuntip çığılbaqla çey. Ana. Ha. Çez. Azalı. Arkadaş. Ana iyi. Kana. Altta tünay. Ana iyi. Minut oyun var aldı da 5 minut oynadık. Ana iyi. Aldı atığına. Sekizinci nomerdagi Alaydın jigiti Sadıqov Chingizbek Qashqa degan bilan olib ketdi. Haq bölümünden Hacıyev Kenjebek bolsa kerek, o 3. nomerdagi. Çok.
8 minut. Oyun var aldıda. Vakit var. Para geldi gana. Gana 7 minutluk vakit var. Alay Özgün 5-1 menen Özgün komandası aldı da. Ne oldu? Altı minut vakit var oyunga. Beş yarım minut vakit var. İyi. 5 minut vakit var. Aldığı tügüne ay. İyi. Halısın çeçimi. Esep var mı? Ya. Kayra başladık. Ardaqlı oy Kuday saqтай gör. Oyuncular bilet. Negizi ereje boyunca kol menen salганга жөө киши ыргытканга болбойт. Albatta at üstünde bir bu tüzöngüde aran salıngan salım esepke giret. 3 minutluk vakt kaldı. Kalısınız kırığı. Kalısınız kırığı. Başladık.
3 minut vaqt var oyunga. 5-1 esebinde Özgün komandası aldı da. Oy bağırmadı. Aldı Katibinay, ulaq oğur eken. Ulaq oğur eken. 2 minut alığı vaqt kaldı. Alay, Özgün komandalar, jigitler 2 minut alığı vaqt kaldı. Esep 5-1. Aldı da Özgün. Çıkıp gittik. Oy oylağla. İyi. Allah hiç çıkıp gitti. Eşlik emez kana he. Ay 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 ay. Üç. Oyun bitörüne 30, 29, 28, 26, 25, 20 sekund vaqt kaldı. Kana Alay, Özgün, jigitler 5-1 esebinde 10 sekund kaldı. 10 sekund. Kolçağlar bilen kaldı koyalı. Özgün komandası. Jegişler kut bolsun. 5-1 esebinde. 5-1 esebinde. Özgün komandası aldığa jıldı. Toktı Mamatov, Tınçlıkbek, Ebro degen gülügü menen. Bir ret saldı. Nurmatbek ulu Nurbolot 2 jolu saldı. Güzül degen gülügü menen. Aleme Aytbaev, Kıyalbek, Sülüktori degen gülügü menen bir jolu ulak saldı. Jana Niyazov, Bayaman, Karakuş degen gülügü menen Özgün'ün jigitleri 5-1 esebinde Alay komandasını ottu. Alay komandasından ikinci taymda İsmatulla Uğla Baymırza Akjar degen gülügü menen bir ulak saldı. Atçalı olsun, baygeler kutlu olsun. Balvanlar jengüçüler anıktasın. Amin. Amin. Hazır eme gezek kayradan dayar bolsa Aravan jana Karasu iki komandalары gelingizler. Karasu